kanalo tamo puna je voda, narod sve će da poginemo u vodu. I hoću ljudi da su higijena, da imaju narod u školu. Kakva higijena da imaju? Nemaju odakle naroda živu, nemaju veliki platu. Narod živi u vodu, brate mili. Kako narod živi u Beogradu? Ima socijalni rada i pomognu gi i sve. Ovdje idete da se žalite, kaže idi radite. A di da radimo kad smo mi ljudi bolesni, u deponiju živimo. Šutiraju me gospoda, cigani me šutiraju. Šutira me s noge na nogu svako jaka nacija i vređaju me. Šutiraju me s noge na nogu. A kad bi imala jedno 3000 eura, ja bi možda dobila stan i na špijunku, ali ja ne tražim stan, brate Zlatki, na špijunku. Ja tražim jednu verniseru, jednu vešernicu, dva odelenja kulturni, da imam vodu, da imam WC, da imam struju osnovno. Ja se nisam kupala 3 godine. I ja i moja deca, vaške imam u glavu ko perine.